Whāia te iti kahurangi ki te tūohu koe me maunga teitei. Koe ra te tino tau wā ki a Carl Burrows, te Māori tuatahi kia whai tohu pairua i te kaupapa Business and Administration i te whare wānanga o Cranfield i Ingarangi. Nā te nui o te utu ki te whakaoti i tāna tohu, i whakakotahia i tētahi rōpū Māori ki te kohi pūtea māna me tōna whānau. I mauake i te karere a Carl Burrows i te whenua o Rānana, i ngā rā tata nei. Ki te pito o Rānana, a Carl Burrows e whakanui ana i tōna rā whānau, i te otinga hoki o tana tohu MBA i te whare wānanga o Cranfield. But what's exciting is that Cranfield University have a scholarship for New Zealanders, they have a scholarship for Māori as well. And I think that's a recognition that we add something unique, we add something special, we contribute to the diversity in the school. Engari e kore pea o na wawata e tutuki i te whakakahoretanga o tana karahipi hui taumata e te minita mō ngā take Māori. Nā tērā i aroha atu o na hua Māori i Rānana ki aia, a koe nā te tīmatanga o Kāpai Kao. We recognised that it was a really expensive course to take, and regardless of how much we could raise to assist him, we thought, let's just do it anyway. He pakihi Māori tō Carl rawa ko tana hua wahine a Kāteia kei Rānana. Nā te tohu MBA kua whai āwhina rāua mo te kaupapa, he oi tērā ētahi taumahatanga. The course itself cost around £30,000, and the living costs for Carl, because he lived away from home, was $10,000. And I guess the other thing for me was that it was loss of income, so it was only me working our business. So the Kāpai Kao team coming together and helping us out, are just amazing support. Toko toru ngā tamariki a Kāteia raua ko Carl, ko te hiahia o te rōpū Kāpai Kao, ko te kohikohi pūtea hei hiki i ngā taumahatanga kei runga i tōna whānau. The target was £19,000 to cover the costs of tuition. We're up to $7,000 now. He moni hei āwhina i a Carl ki te utu i te toenga o ngā nama. He tika te kōrero mā te huruhuru karere te manu. It's given me a certain amount of belief in myself. Through the hard times I knew there were people supporting me, just financially and also with just their moral support. So I don't think I would have been able to do it without them. He oi e ai ki te rōpū, he tino tauira a Carl. Aha kua haere ai koe kihia me ngā taumahatanga o te wā, Kāteia. If this is something that you want to pursue, then do it. And Carl is an indication that you can do it. It's not beyond our means. It is well within our destiny. It's within our blood. It is within who we are, because we are all intelligent, creative and quite amazing people. Being Māori gives us that heritage. Ko te manukai i te miro, nōna te ngahere. Ko te manukai i te mātauranga, nōna te ao. Ko ia kei a koe, e Carl. Irina Smith, Te Karere.